priča o fruli, o toj vlaškoj fruli koji se slažu jedna sa drugim. To je bila priča i prije kneza Lazara, znači to je priča oko 2000 godina. Ja sam se dvoumio kad su mi Vlasi pričali da toliko i toliko vremena treba da se napravi jedna frula koja se slažu 3 ili u 6. Naprimjer, postoji mala frula vodilja, srednja kontrafrula koja svira sa 4 rupe niže ili više i posle velika frula. I postoji u 6, to su jako komplikovane, za tu u 6 ja znam tehniku i dan danas možda jedini u svetu i kod nas, a i za te 3 frule koje se slažu jedna sa drugima. Te frule u 6 nismo nikad imali dovoljno članova da to sviramo, a frule u 3 smo imali. I žao mi ako to ne bude nigde zabeleženo i žao mi je ako to ne bude nešto snimljeno kao što je uradio Novi Sad prošle godine. Možda sam jedini do sad koji znam još da radim te frule koje se slažu jedna sa drugima. I još da kažem ovo da su najbolje frule se rade od jorgovana, oskoruše, delimično od bagrema i od čitlovke, šljive. Tehniku rađenja tih frula je vrlo komplikovana, te frule moraju strašno da se slažu i 70. godina savladao sam tu tehniku i trebao nam je doboš za frule. I tu nisam se mnogo obratio na to, imao sam to napisano, to je napisano znači od pokojnog Sime Krinulovića. Napravio sam jedan običan doboš, nije se slagao sa frulima, svaki udarac se prigidao frulu. Napravio sam veći također, onda sam išao po receptu, zna se. Od velike frule toliko i toliko, to je prečnik, mala frula, daska i jedna koža muflon od 2 zuba, drugi je jagnje koji nema 2 zuba, najlakše da bude 30 kg, jedna strana se šteluje na 2 rupe, druga strana na 4 rupe i to je bilo to. I znači da su Vlasi u ta davna vremena imali dobro pameti da uklapaju takve instrumente. I kad se radi ta vlaška frula, mala frula vodilja mora imati tačno 10,8 mm da bi mogla da izvuče 4 oktave na svakoj rupi, samo duvanje bez pomeranja. Pa se kaže ovako, kaže mala frula mora da ima slavuja, mora da ima ševu, mora da ima kos i na kraju grlicu. A kaže velika frula mora da ima 4 noćne životinje, to je buljuna, to je najveća životinja iz noćnog sveta, grabljivaca, pa posle sova, pa čuk, pa opet grlica. I mora da ima, kaže, 4 polja duvanja. Znači, u onom nepismenom vremenu, toga vremena, kada nije se znalo kako se notira ta muzika, Vlasi su imali nešto kako bi se približili nekom znanju o toj muzici i kako bi preneli na svoje potomstvo, gde i dan danas ostalo su takve stvari. Te frule su bile jako komplikovane za pravljanje, jako komplikovane za sviranje. To su izuzetno vrsni majstori bili koji su već neki pomrli, neki su stari, neki su odustali i ostao sam tako reći sin. Ovo teško kolo koje je sad bilo tu, imao sam samo 2 dobošara u svom životu koji su mogli da to sviraju. Jer ovdje je presudno, na primjer, doboš, jer kad se sakupljali ti muškarci, to je bila muška viteška igra. Najpre je doboša rekao, ritam počinje, kaže, ljudi ovako, znači udaranje nogom, ovome ritam, znači kao se čulo tu. I tu je bitan dobošar, znači tu su bili 2 dobošara, jer to su smenjivali, morala piju malo rakiju, vode, tako da su smenjivali su se frulaši i gajdaši i dobošari.